en los 50 distritos más pobres de Quito aumentó 13,6%, se construyeron carreteras en el 96,7% de las aldeas y se puso en marcha un nuevo sistema médico cooperativo en las zonas rurales de toda la provincia. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea decidieron liberar el kit. Promouvoir la compréhension et l'amitié entre les Chinois et les autres peuples du monde. وأيضا تلمس أو اكتشاف الجوانب الإيجابية في المسؤولية الاجتماعية للشركة، ومن ثم الشركة أنا متأكد أن القطاع الخاص سيتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية. ولكن أنه نقص برامج التوعية بمفهوم يعلم ولا يعرف يعني معنى المسؤولية الاجتماعية. هنا يأتي دور من؟ نعم، احنا يمكن من 2003 ولا 2004 بالتحديد بدأنا في موضوع التدقيق بالمسؤولية الاجتماعية، وإلى الآن نحن ما يقارب ب7 سنوات. En un comunicado del Fondo Monetario Internacional, el organismo señala que espera continuar trabajando Et de laisser des commentaires sur un forum. Un autre moyen de construire ce pont entre les peuples et les cultures que l'île entend incarner. est à 15 km de la ville de Kashan. لذلك أخذ المفهوم بعد وأخذ تداول وأخذ نقاش، وإلى الآن لا يوجد. Il primo discorso è stato tenuto dal presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. en concreto por parte del conglomerado Grupos Unidos por el Canal, liderado por la española Sacir Vallehermoso. Según el representante del consorcio encargado de los trabajos, Mario Acurso, esta obra ubicada en la costa atlántica panameña requerirá alrededor de 2,5 millones de metros cúbicos de cemento. En estos trabajos, explicó Acurso, el consorcio internacional trabaja con Internazionale contro il terrorismo ha dichiarato che il terrorismo 听说有很多患者在别的医院他救治的不 المسؤولية الاجتماعية بحكم ارتباطها بالشركات نجدها دائما في الصفحات الاقتصادية. الشخص العادي قد يمر على الصفحات الاقتصادية ولا تعنيه. وجود أشياء غير المسؤولية الاجتماعية في الصفحات المحليات والصفحات الاجتماعية ممكن أنه الاقتصاد ولم تذهب إلى الجوانب التي يقرأها أكثر الناس. 8 سنوات وما زلنا واليوم كنت في محاضرة مع بعض طلبة الجامعة، وكان أول سؤال لهم ما هو مفهوم المسؤولية الاجتماعية لديك، وجاءت كثير من التعريفات اللي تدخل ضمن النطاق أو تخرج عنه في مجال تعريف المسؤولية الاجتماعية. لذلك أنا سألتك منذ بداية. de Bibliometro en la capital de Chile. Las autoridades colombianas culparon el sábado a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por la masacre de 7 personas, entre ellas 2 menores de edad, que fueron baleados en una zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, informaron a Xinhua fuentes oficiales. El secretario de Gobierno del departamento de Caquetá, Gilberto Indó, sostuvo que la policía tiene como hipótesis que algunos miembros de esa familia estaban al parecer realizando extorsiones a nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que molestó al grupo insurgente. La ruptura de una tubería de ExxonMobil que está ubicada en el estado de Montana, en Estados Unidos, dejó escapar el viernes cientos de barriles de petróleo a las aguas del río Yellowstone. La ruptura, ocurrida cerca de Billings, en la región centro-sur de Montana, provocó la evacuación temporal de 300 habitantes a lo largo de una extensión de 32 kilómetros. Sin embargo, el sábado fueron autorizados a volver a casa. Actualmente 80 trabajadores están limpiando la zona contaminada y 70 más acudirán en su ayuda para terminar las labores cuanto antes. Una agencia inglesa de investigación del cáncer señaló en un informe publicado el sábado que el uso de teléfonos celulares no incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad. Según este informe, a pesar de que el uso de los teléfonos celulares se ha popularizado en los últimos 10 años, no hay una evidencia definitiva que señale un aumento en el riesgo de desarrollar cáncer en un hombre que ha utilizado móviles durante 10 o 15 años.
Sin embargo, los científicos también reconocieron en el informe que todavía les faltan estadísticas sobre el riesgo para los usuarios intensivos y los niños. Por eso no existe una conclusión definitiva y no se puede eliminar la posibilidad del incremento del riesgo de contraer cáncer por el uso de celulares en algunas situaciones. Cartas, correos electrónicos, mensajes en las ondas. Radio Internacional de China presenta Cartas de Beijing. El Puente de la Amistad. Hola amigos, bienvenidos a la programa dominical Cartas de Beijing. María Asunción y Gabriela Becerra nos saludan desde los estudios centrales de la emisora en Beijing. Desde la Radio Internacional de China tenemos... اعتدى في السابق على طلب بحوث من الطلبة أصبح يواجه وقت смисъл е помеща хората да кажат кои министри искат те да видят в хода на кампанията. Отново виждаме модела, в който акцента се премества върху изпълнителната власт, върху централната изпълнителна власт, министрите отново ще няма да има местен дебат, няма да има местно обсъждане на местните проблеми, приоритети. Това нека има цвят на живота, вишната бяла, този свят. Нека с мен запее моята песен, моя слънчев рефрен. И дойде и песен донесе пролетен ден.